Mbukelo khona ekhaya njengoba bazi ukuthi-ke sikhona la kule channel kaMthandazi Dlamini. Abantu abehle kahle babe emakhaya baphumelele bakwazi uku-enjoy bajabule ukuthi bangakhona ukuthi impilo ayimi, impilo futhi ayigcini la. Sizobheka udaba lokuthi kumcwakana ukulungisa into noma-ke simo sabantu abadala empilweni yakho. Kumcwaka ukuthi ulungise isimo sabantu abadala ngoba lesimo lesenza ukuthi into zakho eziningi ozenzako i-destroyeke zingahambi indlela efanele. Isenza ngaba i-relationship, ngaba umsebenzi, kungaba ibhizinisi, ngaba yini nje oyenzako. Uma ngabantu abadala bangavumile bangajabulile kahle bayakudestroy lokho bakulungisa. So kumcwaka ukuthi abantu abadala balungisele into zabo abayifunayo. Nawe ulungise isimo sakho sesithunywa, isimo sakho sedlozi, ubuyise into yakho emhlabeni okuthembisile bese uyakufeza edlozini. Uma ngabe ungeke uzufeze ungathembisi, wenza lokho uzozifaka kwenkulu incindezi, kwenkulu inkinga mbolo khona ekhaya. So idlozi ke mbolo khona ekhaya alikukhombisi konke okunye ufuna kwenziwe nguwe ngqondo yakho lawo ukucabanga kwakho. Futhi even esithunywa ufuna isithunywa kanjalo, mara kumele ukwazi isithunywa nedlozi kuhamba kwe-2 idlozi akukhweshelana. Lo zikhamba kwe-2 kanje because le mimoya yomibili ayifanani mayingena. That's why igcina uthola umuntu ozangoma, omunye uyinyanga, omunye uyigedla, omunye ungumthandazi, omunye umfundisi. Yabona, so ungena umoya woprofeta, ungena umoya wobugedla, umoya wobunyanga, umoya wobungoma. Ufuna ukuthi akufanani le mimoya, kodwa wasayilungisa into zakho zonke mbolo khona ekhaya sizohamba kahle ngendlela efanele. Ungafika ke ePitikitifu eMpumalanga kuMthandazi Dlamini, akukhona impophamo, sikhona siziba, siya emanzini, siya futhi entabeni. So lungisela inkinga zakho obhekane nazo mbolo khona ekhaya. Lama holiday lawa nje wageja khona, sawugejile abantu bebathi hayi so lungisela into zethu mhlawumbe ngama-holiday, omnyaka ku-Good Friday, omnye wazi waprosponda kuhamba isikhathi la mpilo yakho mbolo khona ekhaya. Nje kuwe mbolo khona ekhaya ungala ufuna ukuya khona banemlapha endabuko la uholeka khona, noma ke la umoya ukhwela khona mbolo khona ekhaya ungaya khona. Inkosi ikubusise.